Hey sanibonani, guys kanti kunjani emhlabeni? I'm defeated ngempela. So the Tamara money issue, it just keeps on going to the next level. Ngithi Max is not impressed with leya 2000 ayitholile. Awumamele la. 2000 wamasemba, Tamara wamasemba, uClive wamasemba lo. Kade sunyonyo niyangidakelwa zinja 2000 welebe lo enikhuluma ngawo sunu Fuzek. So earlier on, in a conversation that Max had with Tamara, he was expressing how disappointed he was with the 2000 rands, as in i-2000 incane. Cha yena u2000 lo kumele awubuyise wedadewethu kodwa ke phela nawe phela mawusukhuluma ngo2000 uthi sewuzokhipha u2000 uzosalisebamba u2000 ku50k sisi udrink sengabe u2000 nje kuphela awuyibheke nawe leyo nto leyo cha ngisho ukuthi phela enye into weTamara ngoba sesiyale ntozana kule nto le ngicela ukuthi senze iplani sixhumane sifonelane sikhulume ngoba kade ngitshela uMax basazowenza nje ama-video yoku-appreciate ngifuna ukuthi silentozana sibanike nemali yakhona igenge le kade isupportile ibe nathi ngama-defend because ngitrained kahle kahle kulezi izinto nje thathe ivuke iphathisana ngekhanda but isuke zi-personal gcine kushintsha ngisho ifamily but-ke kumina ngiyama mina kwenye ezinye zezinto. Uyabona-ke ngokubona kwami labantu abathathu bekufanele ukuthi lento bayigcinwe between bona bobathathu bengafanelanga ukuthi le ndaba ize yaphumela ebantwini. Mina esayidini lami benginayo i-expectation yokuthi ukhona engingase ngikuthole kodwa bengingenayo beyingekho idili eqondile yokuthi uMax uyothola into engakanani. Mina nje bengumuntu nje obeyisebenzela active expecting ukuthi out of all this mhlambe kukhona engiyokuthola nami sekuthiwa Max bamba la, not ukuthi bekunemali mhlambe ekaliwe ukuthi imali engaka kumele iye kuMax. Naye futhi uTamara unayo ivoice note yami ngisho njalo ngithi mina udrink onginika wona uzobe usuka othandweni lakho, not ukuthi kunempoqo yokuthi kumele ukhiphe malini. Uyabona ikhona futhi iVN la khona ngikhuluma ngokuthi uma ngabe mhlambe kuthiwa ngenza isibonelo ikhona lo VN leyo la ngithi khona at least u50k ukubonga nje abantu abasebenze kanzima kanye nama-challenges abebebhekene nawo. Kungaba ifair ukuthi uma ngempela imali ekhona u50k wena ugcine mhlambe usale nemali, ngenza isibonelo ngiyakusho lokho, mhlambe ugcine usale nemali engango-85k mhlambe kube ukuthi u15k umyeza uyabona ukuthi wenze njani ngawo njengoba echaza kwi-VN ukuthi ubengeyedwa esebenza lo msebenzi ongaka, akathukwanga yedwa, ama-challenges kunabantu abedila nabo abebemsiza ekudileni nayo yonke into ebimehlela kulento. Ngiyasenza-ke isibonelo kuye uTamara ngithi mina at least mengabe ubanikeza lo 15k wena usale no 35k ngoba emqondweni wami ikhona lento ukuthi uTamara akazange asebenze nix for yonke le mali. Uyabona, so umuntu osebenze kakhulu ngale mali kukhona vele kumele akuthole, kodwa ngoba ibrand ebekusetshenzwa phezukwayo ibrand kaTamara, so umuntu vele okumele asale nokukhulu uyena uTamara. Uyabona, so ikhona-ke lo VN la ngisho khona kanjalo ngenza isibonelo ngo-15k umyeza azobona ukuthi obani ahlukaniselana nabo kuwo, kodwa lo 15k awuyona impoqo, unjenge-cold drink, injenge-appreciation. Lento engiyikhuluma manje
ikuyo leyo VN amazwi wonke ngiwakhipha la akuleyo VN. Ngithi mina i-appreciation leyo yokuthi ngoba awubazi ukuthi umyeza bangaka abantu asebenze nabo. Kodwa yena uyabazi wena mawusele nje no 35k still ugayine kakhulu lapho ngoba awulahlekelwanga yilutho ukuze uthole lo 35k utholile nje mahala uyabona. So ileyo point ke so ukuphendula nje umbuzo wakho mfowethu in short uthi cha ayikho imali mina ebi specific yokuthi ngomsebenzi wami ngokuthuka abantu kwami kumele ngiyithole. Ngamanye amazwi ukuthuka kwami abantu ukudefenda kwami okungaka benginga expecte any specific money ngakho. Ikhona imali oyitholile? Hayi so far lutho mfowethu lutho kuze kube namhlanje akaze ngithole lutho. Hey, kwezinye kuthiwa uMax uthola 2000 kodwa lana sizwa ukuthi uMax akatholanga lutho, isiphithiphithi nje endabeni zemali. Omunye umuntu esike sazwa ukukhulunywa igama lakhe la bekuwuBhaka. Uyamkhumbula King Bhaka lo oyinyanga. Asike sizwe yena ukuthi uthini ngalo lonke lolu. Emalini uThamara ayiqoqile enikelelwa ngathi khona abanye ebebelindele ukuthi bazothola ishare. Kuthe sekumele bathole ishare. uThamara wavela wadla phansi wangabanika ishare. Ngithi angilithinti lolu daba ngoba lisematheni njengamanje and lalikade trend akukhulunywa ngento ezithinto ovelo. Wadla phansi uThamara wangabanika ishare yakho. Right. Umbuzo uthi ngoba bekunikela wonke umuntu sikhona yini isidingo sokuthi abanye bayithole ishare abanye uma bengezoyithola? Nansi impendulo. Yes, sikhona isidingo. Bekumele babe khona abantu abazoyithola ishare kodwa kudependa ukuthi icampaign kaThamara ibihamba kanjani. Uma kuwukuthi uThamara wafike wenza icontent abantu bacela inamba qede wayibhala kwiprofile yakhe noma wayibhala kwivideo thizeni inamba base abantu beyifakela imali akekho umuntu okumele athole ishare. Bebhala inamba nje enza ivideo bese ebhala inamba abekho abantu kumele bathole ishare. Kodwa uma kuwukuthi into kaThamara ibisina abagqugquzeli ama-activist bese kukhona abagqugquzeli bese kukhona abantu abarana icampaign. Ukhumbule phela khona abagqugquzeli mase kuba khona ama-contributors. Uma kuwukuthi bese kukhona abagqugquzeli then abagqugquzeli ke abarani campaign ubabona ngani? Yilaba abathi ngizongena ku live video wami namhlanje ngizokwenza ivideo ku TikTok ngiya campaign ukuthi akufakwe isikhwama. Labo bantu uyabakhohlanisa ngoba ibona abadele konke bazoba actively entweni yakho abagqugquzeli. Nawe futhi lapho ukhona ekhaya bengabe une project oyenzayo noma unani yakho bese uthola abantu bezokupromote noma bagqugquzela labo bantu ifuna ubabone ngento encane. Noma kuthiwa wenza bekwa khona abantu abadela ububona ngawe. So ngangibona ke baningi abantu bebengena kuma account abo ku TikTok bezokhuluma indaba yalolu daba bese bevutisa babizimpi kuma account abo bevutisa abagqugquzeli mase kuba khona ama-contribute obana ama-contribute yiloko othi awuthi ngifake u300 ngoba usukhulumile isibanibani awuthi ngifake u100 rand yabo ama-contributor ke lawo a-contributor ngoba kunomgqugquzeli. So umgqugquzeli kumele babonisane kahle bavumelane kahle nomnikazi we-content ukuthi nakhu-ke manje sengizokuphushela. Hey, kwaze kwashuba. Asike sizwe-ke ukuthi ama-contributors wona azizwa njani ngalolu daba. Ngiyaxolisa ukuphula ulimi. Yabona sikhona la sizodlala abafethu laba hayibo sabafethu amagolo laba ngiyaxolisa ukuthuka inhlamba oMax ngoba besabisa ngehlamba. Hey bu-participant wefethu asibe bulletproof kuwena. Kodwa yabona mfethu uTikTok beningafundanga ngodubula. Ngiyofunda ngisemathuneni ngithola inhlabathi nesifuba emakini abazali benu behlele emakhandleleni. Singajwayelanga kabi la. Mfethu awukhulumele mina ngifakile la kuThamara 1.5
ngaphinda kuphelisa imali sengifake mhlawumbe kako 4 point something yabo. Angikhaleli leyo mali mina ngaze ngize la kunina ngizobanga umsindo ngizokhuluma ngizomemeza mfethu bengafakela uThamara isiqu sakhe ngifakela ukusupporta inkulumo hayi umuntu bekufakele inkulumo besupporta inkulumo nina benzohayideka kusho ukuthi nina nizotshela thina usinyoni kusho ukuthi nina nomnyeza nalabafethu enikhalela imali uThamara kanika imali benzosihayijeka benzosiphuthuza kuyindoda mfethu awuzokhuthuza mina nje ngiyindoda ngimile ngokwamzimela sibone usiyenza njani onenkinga futhi weMax ngoba mfethu uyathuka inhlamba awungithuke mnganami ngiyacela thuka mina manje njengoba ngikhuluma ungithuke sibone ngiyacela sala usijwayelana kabi hayibo senzani ilimi uTikTok phela i-app mfethu i-digital thina sabantu sibonana kanje abantu phela thina mfethu thuka mina Max futhi bucela ngikunike inbox ukunika inbox mina mfethu lapho ungibone ukuthi ngubani ngikutshele ukuthi ngiphi usho nawe futhi ngiyafika bangifake ngizofakela ipetrol manana yabo sala sijwayela amasiko mina imali thina sifa yoba khuluma uMax ufake emalini umyezo ufake emalini bazokhulumela ukuthi akekho umuntu owacela idefender bona bagibele ingane bakotela ingane bazofuna ukuthi enganeni amazwe engane yabo bazofuna imali thina sisupporta support umnyeza support uMax support uThamara support inkulumo finish malume uyathuka la uzothuka ngalezi zinja lezi ezophindwa zibe abafazi la ebagolwe laba mfethu abana lapha esigodlweni mina phezulu nenkinga thuka mina alo nthuko malume lo nthuka abantu abazobengenzi mani Club bani mina okay Club sesijwayela amasiko okay Club TikTok uyanhlula bafethu usidakelwa la mani Club Isiphithiphithi seyimali ezikhulunyelwayo zaboThamara lunjalo udaba ake silushiye lapho for namuhla sobuye sixoxe